الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Menurut Anda Nabi masih salah juga. Anda belum beruntung. Ini yang bagi coklat. Yang beruntung cuma satu. Sudah satu. Mohon maaf. Udah ini yang terakhir. Kalau enggak kita ganti soal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Betul. Allahu Akbar. Takbir. Alhamdulillah. Akhirnya kita mau ganti soal ke. Tadi saya mau kasih soal qul huwallahu ahad. Nah, bisa? Sini. Sonan. Coba baca qul huwallahu ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Yang biasa ada saja. Siapa tadi namanya? Muhammad Al-Farad. Dari mana? Alhamdulillah. Mohon maaf Pak ini Ketua Ulama, kemudian Imam Besar Masjid Baitur Rahman, beliau ada? Ya, Tuan Guru. Baik, yang berbahagia, inilah penyerahan hadiah umroh berikutnya yang kali ini dipersembahkan oleh Ustadz Ali Jaber yang menambahkan hadiah yang semestinya memang hanya satu saja, tapi kemudian beliau menambahkan satu lagi dan alhamdulillah sudah diberikan kepada sang penerima. Mudah-mudahan ini memotivasi kita terus bahwa orang-orang yang menghafal Al-Quran dan menjaganya dari lubuk hati yang paling dalam, insya Allah akan mudahkan langkahnya bahkan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah semoga penghafal Al-Quran semuanya. InsyaAllah saya doakan semoga semua insyaAllah yang hadir menjadi penghafal Al-Quran insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.